Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Asikhulumeni ngaThabo, Thabo Bester. Kuthi ungubani kahle kahle. Thabo Bester watalwa 1986 eSouth Africa, Johannesburg. Lona umgulukudu lo wagwetshelwa for maqala la serious crimes including the rape, murder nalela lokubulala i-girlfriend yakhe uNofundo. After lapho wavela ecourt wavuma amaqala wavuma la light-2 e-rape. 2012 wasentheswa ulife ase-prison. Lo bugebengu bakhe bampha ligama lokuthi iloya the famous rapist cause bekasebenzisa i-social media kakhulu ukuthi ahehele abafati atokhona ukubese uyabanyukubeta uyabahlukubeta, but kakhulu bekasebenzisa i-Facebook ngoba bathi Thabo bekangamind nje ukuphosta imisebenzi bese wena cause vele imisebenzi siyakwati uyaswela umuntu avele a-commente athi hhayi ungahlupheki mina ngikuqasha, especially la ngala ku-modeling naku-acting bathi lapho bekabadonsa kakhulu cause bathi after lapho bekaku-track-a ngathi uthi angathi onke ama-movement akho bekaphethwe nguye la sandleni. After lapho uyaku-abuser kugcine kungasaphelanga kahle. Kuthiwa nakhona ejele wafika waba umuntu lohluphako waze watiwa ukuthi lo ngokumanipulate uhamba phambili. Ngisho staff sasejele labo lakavalelwe nabo bebamati vele ukuthi lo uyingoti cause wabese uba nokutenda ngaso-celebrity nyana nje leya attitude. Kufike kanjani la Thabo seka escape khona la bekavalelwe khona. Thabo Bester weca from Mangaung prison, private prison le eseBloemfontein. That's where isicakacaka sakhe savela khona. Nayo-ke i-twist ukuthi kwendakalani. 3 May 2022, South African Prison Authorities bamemetela ukuthi yo nyanza leyo nako sishonelwe nguThabo, the famous isigebengu utholakala ashonile eselini lakhe cause kube nemlilo. Mara bathi mabaceda kuyimemetela le ndzaba yabo ayizange ibe nesisindo cause bantu basho ukuthi hhayi Thabo siyamati, Thabo kunokwenteka uhlanganise 1 no 2, ayimfanele nje leyo ukuthi yena avele ashone just like that. Okay, banikwa i-benefit of the doubt bona labo bale Mangaung ukuthi okay yes ushonile, siyavelana nawa asathi nabo bani but okay siyathemba. Few days later aqala ama-investigation kuba badike deep ukuthi kwendakaleni. Kwavela ukuthi hayibo there was a camera lapha lingazange ivalwe, kwavela i-footage Thabo aphuma before umlilo uqala. Kuphuma kwakhe kwavele kwabanika ukuthi hayibo Thabo wecile akakashoni, Thabo utecele nje wasipulukuthu wahamba. So ekweceni kwakhe kwaba khona kwakhe nalokutholakala ukuthi akusuye loya kwabese kuba nema-question ukuthi kanti ngibani lo muntu otholakale lapha phakathi cause yes sisitholile isidumbu semuntu and ekutholeni kwethu isidumbu semuntu vele umuntu bekashile ngabe ngibani kwase makwentiwa ama-test ini kwavela ukuthi hayibo lo muntu loya ufike lapha vele besekashonile and lo muntu lo utholakala lapha umuntu wesifazane. Mara the way bekashisa ngakhona hhayi bekukubi vele angasabonakali ukuthi testeki like beyond recognition. Okay, kwathi kusenjalo Thabo wabesekanzinza lapho solo bayanyoba ngama-investigation Thabo solo u-free etiphilela ngaphandle. Sho ukuthi kule ndzaba yaThabo kube khona umuntu omsitako from ejele ma-authorities labaphethe emajele cause there's no way ungangenisa sidumbu semuntu usifikise lapha singanaka singabonwa, especially umuntu lohlala ku-single cell guys. Hawa Thabo sho ukuthi kwasethwa ukuthi ya thina sizothi umlilo masithi umlilo wena uyabaleka. Lo muntu loya sho ukuthi kwaba i-body swap wathathwa wafakwa washiswa kwaba njalo. Kwathi kusenjalo sekashisiwe loya sekalapha
kwaba nama-question kuthi kahle kahle kani la be-akhona khona amakhamera onke awakaboni bekangasebenzi, just leya khamera leyi-one la bebakhohlwe ukuyivala ngiyo le yakhipha ubufakazi ukuthi hayi bo lo mngani wenu weqile akakafi usaphila. Number two, staff sasejele vele samsida, lokho ku-obvious kuyabonakala nje ukuthi samsida besibambise nesiyimbumba kodwa sakhumbula ukuthi Thabo unemali. Sakhumbula ukuthi Thabo waculisa ama-celebrity onke wawabika wawenza i-party ayohlabelela ukuthi acule yena happy birthday yena abe aphakathi. Sikhuluma nga-T_K phela la. Okay, kwathiwa kusenjalo sho ukuthi banikwa imali bafumbathiswa ngoba kwathi makubuta le security company le beyigada lapha nawo ama-answer ayo bengavakali ukuthi athini. So Thabo wabaleka ngo-May waze wabanjwa ngo-April the following year. Thabo waphuma ngaphandle waphila impilo yakhe as-TK or Kenan Williams because bekade ibitela ligama lafuna lona. He was using a fake identity so that angathi khona kutholakala even though lokho akusange kulaste. Kwathi ngale khathi ngalo April iminyaka lulandzelako 2023, that's where baphuma bona base bayothenga into tabo nemuntu wakhe. Shothi bese kuyimpilo labayijwayele, it was a norm ukuthi bona bayaphuma bayothenga Woolworths. Fika lapha lo muntu shothi wasola ukuthi hayi bo lobuso ngiyakufanisa lo, especially uMagudumane lo ngiyakufanisa mara nalo muntu lana naye ngiyamfanisa ushutha wavele washutha sithombe uthi abathe ephathele ijuice lapha. Hawu yanyakata i-internet, yanyakata i-social media guys ngoba kwangathi ya kwathi makunyakata njalo nabo babe banyakata cause babaleka from la bathi Mozambique, bathi basafuna kuvinjwa eMozambique bathi Tanzania. Imigulukudu ye-focus le badlala gangster love babo bayenda kwabanjalo cause kwathiwa uNandipha waze washiya nabantwana esikolweni angakabalandzi cause bese kuphuthuma. Bese kuphuthuma uThabo athi mama siyahamba ngifuni mina ukutholakala la. Base nabafika le Tanzania bafika bagcoka bathi ifihlabuso babanjani njani sebabitala amanye amagama. Kahle kahle bona bebanemagama lamaningi, ama-passport lamaningi. The question is bebanikwa ngibobani lawo ma-passport? Ngubani lo beka behind Tenzambo zase-Home Affairs adilana nabo abanika passport cause nabafika eMozambique bakhiphe yase-Mozambique nabafika eTanzania bayenda kwabanjalo ukuthi life ibe easy. Bathi nabababamba babaletha la, bathi nabababamba vele leso sikhathi kwaphuma ukuthi hayi bo labo bantu kumele babuye la batobukana namacala abo labawendile la. Babaletha uThabo waya e-Kgosimaphuru prison, uNandipha waya eMangaung cause vele Thabo bengeke aze abuyelele la baleke khona guys. So kahle kahle uNandipha sobuyiselwa le la kayenda khona bugebengu naye ukuthi angithi wena wati yonke iminyango yala, betha ubuya utohlala la maybe na uthi ukhona kutentela wakho ubuhwirihwiri cause even nababona Ndipha naye u-involved kuthiwa imali beti-transfer-rwa ku-account yakhe. Thabo kubosha kwakhe yo guys akakho umuntu lo thanda ke court njengaThabo. Thabo it's like utibona ngathi uphethe, utibona ngathi lamaphoyisa eva ngaye cause 1 minute yena ufuna kuye court, 1 minute ufuna kuye court. Khona umuntu lo ofana naThabo phela Thabo ufana ukuthi achubeka ngesigwebo sakhe. There's no way angathi bail kuye akusakhulunywa ngayo. Nandipha uncishwe i-bail till today. So wangena ngo-April 2023 2026 so uphakathi inside cause some they are saying Nandipha uyi-victim, akasiyo i-victim Nandipha. Nandipha ku-clear ukuthi le tinto bekadinda la bekasemathandweni or maybe singamnika naye benefit of the doubt nyana sisho sithi maybe bekakhonjwa ngesibhamu ukuthi hey la uyenda mara nje kubanjwa kwabo kwawuhlukumeza umndeni especially wakhe uNandipha because uNandipha bekayi-doctor.
Hhayi ukuthi uyi-doctor but akasa-practice lokho cause usophakasi inside. So guys kuningi cause ikuphi application yakhe bekahlezi akhala ngokuthi ngifuna ukuyobona abantu bami. Girl, uthola abantwana laba abashiya wabaleka nomuntu oyingoti kangaka. La bantwana laba bekavumela ukuthi bolanzwa ngoThabo esikolweni. Akekho serious lo mama, uyadlala. So guys, this is our part 1 yaThabo. Please like, comment and subscribe. Ngitonibona ku-part 2. Bye.